mayam kumla panbi amamu etawrage si kumla panbi si kano lupa chamapan pi leidoini pansu pali lena phugai ki bagi phajana pande si mafam kano si malom makha lekai brilliant school ki opposite side ne si mafam si adum haira phajana panba khotpa apamba dum Phngbani sem oisanu haining oisanu loi yaubani sida dum laga maman chungangna dum nuai bane mafam je yan nuai ba ada cham chan lere sidagi sem panbi laure adu kumla panbi du laurani sida dum vermicompost lening ba gamla hangbira ma myam do gamla manung si leribe yum manung gamla hangtan gamla yam makal hongna bibi bane chonga ga yang thai bibo do chahum yang kai da phang mane gamla sam hongna adagi shum ba plastic ki hangam ba ju plastic ki su phangi ka hoi hoi yam adum uzara lening adi si malom makha lekai brilliant school gi opposite side ne dum sida leibira ro dum lei panbi ai di lei gumbadi yam tha de kai lei no de am bok khangja de sida sakulen panbi dragon fruit ku mawong ni ai ju udri ni ngorok ka ngawi ni lei chali je yung chak sar zo pram lei re ai gi yum da gamla da tha ba haining do adum bane si mapan sar ga lei ri je moi gi kano do ne ham do ni sigi area ji pulap jama pulai lao ne mafam agi the brilliant school le brilliant school yo party kan dani adum lambi mapan adum yeng do u bane haining di patana lei mayam adum laining aso si mafam jida haidaraga pam badum yengaga khanbiraro price adum reasonable oina adum phangbani sigi komla sining arang nupa chamapan piraga malom makha lekai digi lerakpado moi degi di phibam yam charam de len pugai bagi ado sidingara ina phajana semgrabani kakthalaga si kai akang basing dulu kakthalaga sisu kai ni aduga moina thariba cherang du 12 by 12 inch ki cherang neba ado ina sisu chindoi ji 14 inch by 12 neba height na 14 aduga law na 12 si chilli je kano to bai ni moina thariba cherang du chahi ani chi panbi je chahi ani phare hai bagi adum na ta ga de dum thamam gini chahi ma ka phare hai de cherang du dum thamam gini chahi ani phare hai bagi anauba haibadi adum thambadi ai ko do tarjo handak December ne ba January February sida yening hulapa matam da leba la how do khara hena phana happy ragadi hena growth leina ba adugi sindok pone ba ado khona outside gi chen ba panbi oiragadi tha amagi chang di dum thambiyo nungsin sa do chana han bai tar akhoi Manipur gi adi outside ka akhoi Manipur ga di khena ba leibani na ado si akhoi na si kakpi ba matam da kaim wabi ganu hena kai mati pun tori mati hena phajana somba helaktoi ne ba chi andak chahi len phanam tabani len taram jagadi panbi si yam phajana lerang badawni komla ju yam palaga lakani adi len na phugai haidi aina masaje kakpa matam da komla pan gi bagi kano du mai makhok pu yam thengnai ba adu loi kakhrabani anoba growth phajana lakna ba ado khona komla panbi gum haira panbi ji at least 6 hours nungsa phangba mafam da di thambiyo haidi phajana growth leina ba da di mai jo phajana puthokna ba haidi
ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 10% ꯌꯦꯟꯊꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯁꯟꯊꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯣꯛꯊꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯁꯦ 30% ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ 10% ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯏꯅ 20% ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ 50% ꯑꯣꯏꯔꯒ 100% ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯅꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯔꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯄꯣꯁ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ